Joto no kaksangma ya phayo tini na Buskang wo kupokta ti bimokhe ma hinke bangma bekar bro ro phono tongo tini mami ke science of pore phono doctor of pore ni pore maya abombo ye tini ang boro saikhnari ni he chongmale ayurvedic pharmacy khulonai pore yake ba course complete ke license maya omani tuyesa ang sanai bo ayurvedic ke tini Ananda Bazar no Tripura Kanchanpur subdivision wo Ananda Bazar o keha ayurvedic mthi mong mthi phal sodaino khusa abo sodaino khusamo ke Hindustan Responsives ISO 0091 company kiye khusai o bo dugain babo sodai ni mongke Mrs. Bojonti Ayurvedic Pharmacy ye o bodi ke bangma bekaro tomo khusai chame mo ke hala ma tongo borwo boni to ye details nang nani imsuke bo screen wo number ye temo contact number bongwai phone ke ye nang krung mayo maumi hinke bangma jagawa ta wo bekar unge tonero rangkho puisa tongphuna moha business ro phono khemaya antun singke bonis kangrok pho bangma nang no bo ayurvedic ni ba pandawa training khe na ma kok maro phono ang nano saikhnari ha mthi paya na ma wo taw mak ma hamre na mak ma so na tretre ro bangma bro ro phono chamai mo mthi abude mani ro phono kaham hamya naye chamo akhe mthi phono chung cha hanke je bing hambong himo abudi maro se chung rupri e paisa mon ba pandawa aboro jai kheye kus khemaimo akhe siso ep khemaimo mthi dugan mthi sodai no khulok maimo borowo ke halama tongo mami hinke chung bekar bangma tonero jaga boin boin singyo tine chung khemaimo ke ha tongo sodai thon mani lama se arambo ya tini bo screen bo number ye timo bongbai Dr. Sason Riang bongbai khiye nang krongdi boni lama mai anen ba pandabai sikho nem chuke bo sinana ang srai ke tini bo video chingyo sai ekhnarimo ake boni loge no anando hathiyo sodaino khusamono raisa chindi paithe jara nang short ke khna nen ba pandawa nang joto na kabawo Buskang khana thina malakhi song tham tang pang chisamani kaut manok khane khelena ang nroni mai mung kai mono chana yong no khoraye chariya ye traunai akhe nroni grape blung ni grape thaino crairia ye traunai ju suyang sao togro chini isuni kaut mawo chung nao chini ju suyang Jesu Christo samuni kaut mase harungboye murauni maimung kaimono tini chana yung rau tongpo chame yadi khie ang rau rinai nroni grape blung ni thai rau no kraya madei khie ang nai nai ari chini chu siang sao ari ma tinio bo chini ayurvedic mthi tinio ang rau joto Buskang phemo ke ha khaksang mo kaus khanai ang skang puro po bo chini bro bekar tonero tangchang pandawo ব্যবসা বাণিজ্য প্রচারণ বন্ধ জু আমসকাবো তিনি বলছি আবু কওতে আবন টপিনতে পয়সা হা বলাইন সামা তনেনো স্কাম পরিচয় নাই জামগা তনাই বংকে আনন্দ বাজারনি তিনি মকে পাথরে রিয়া খেলা লন খানো এবং অনেক বছর রঙে ব্যবসা খেয়ে দোকান রবি তুমি যাও তিনি অগাস্ট মাস নিচিয়া অনেক বাইরে dogan rimon ninsinyo tre business ka mo ane malama
medicine khatman lamang bonus apharike bukain thia kau ye tau training laha bung medicine training paimoni bini certificate dot tibika so Phaiphiha ari mo ye bokhe bini medicine training paimo bonus aptote khilali oke tini jike bini Ayurvedic Hindustan Response Company ISO company ni तरफ देखे बो hard copy बिनि training certificate with license बुंनाय हा बखे ISO company नि जे बुंनो authority रिखमो बो authority signature ISO company बिनि मुङो बुंतो दुकान रो खेचामाय मखे pharmacist license company बुंनारिया आरो नि बदेके certificate नाय मरो पाना बारे खचंगे Joto जे बेकार तो नेरावनो आं चाइनचुओ नावखो बदिखिये मिथि फाचात मालामावो साउथ इस्ट नंखे बे थाखे हामनाय आरो या माखजायो जिनि ब्रुराव मिथि से पाइचाव किन्तु मिथिले फाजाया आमाय जंहो मिथि फाचात माखौबो जहाबाला नाव आरो ये आं देहा चाइनचुमोसे बुसकां 9 तारिख बुधबार खाय साहातोनिया 9 तारिख बुधबार खोइन 10 टा के बिनि दुकान उद्बोधन उंनाय आनंद बाजार हॉस्पिटल चामनि सामो केहा बजंती आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट सेंटर या आरो साइनबोर्ड माइनाय आरो जत हाये नायफैदि मिथि दुकान राव आखे डाक्टर खाम फायनाय कल मेसिन फटंनाय ब्रिरावनि डाक्टर ब्रिरावनि मेन्स प्रब्लेम उंनो मुसाखु जाया उंनो यासकुया मुसामो सरि हामिया उंनो ब पाप ब्रिनि स्पेशलिस्ट डाक्टर सिलचर मेडिकल कलेज नि वाइसा ब्रै सिखला डाक्टर पूर्णश्री नाथ बुं फाये बो बिनि दुकान उद्बोधन खेल फैनाय लगे लगे रोगी को नायनाय आखे आबो रोगी नायफुओ बदि खेवनाय मा केहा स्मार्ट कार्ड जेब्रो हिंदुस्तान रेस्पॉन्स नि स्मार्ट कार्ड तंनाय नखे मेसिन बाइके पूरा नायखो 135 टाका केसे जों फीस लानाय जेब्रो बदि के स्मार्ट कार्ड क्रोराव नखे स्मार्ट कार्ड खेनो पानरावो 500 टाका बो स्मार्ट कार्ड नि दाम नुखा बसिबानि बावले बबाइकिये जे जात मेसिन बायंखो मिथिलाखो दाम कम खोनायमो सुबिदा रचिनि हिंदुस्तान रेस्पॉन्स नायनाय ओमफ्राय बो कौन चाइनचुनि राव जत बचिनि खुपरनो नायतो नायराव नावनि पारा ओ जानजानि पाराव को फार्मेसिस्ट जोंखो बिन निसादिके फाजानाय नांगो आरो हिया हाबालाखे हामनाय आखे मिथि पाये चामन स्लाइले पाये चामसे माचाकु ये चुंगलामे के हामनाय को खुपरनो चाइनचुबाय तिनि बस बारा हाथिया खुपर चाइनसे आंनि गवासनि पाइरे kaksaha joto no raja hani khupo channel la ye thone ro no tre buskang bidik ta mai sanen ba panda banang krong ye tondi